uyo ba na utie me na untimi emunsa untimi enya wo mensesa enne adura aba me say midi ho adanse akamfo ede ma se beboa wo enne Zahara Mr enne Zahara G capsules sa uyo ba so na wo ho na white pa ana odepo hawadwen ene wo betena oba bi wo ho ebasa etimi ma sabi ensuo bi egugu na ehonya ni kakra etimi so ma na himfie ho no abie kakra sa uyo ba na utie me na white anasa odepo hawadwen na wako akon for so many years unhun sesaye bi aba mese me no etontia edra aba ebeboa wo ebeyi white na enkekaye na hawadwen ni nyina afri ho ene Zahara Mr ene Zahara G capsules udi ya ne se obekọ drugstore pharmacy shop herbal shop bi aben o bowra ho uduru ho a wo se wo pe Zahara Mr ene Zahara G capsules oba bi so ho a innam yare hanadwen innam yare bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia ene na betena eba ne sa etimi ma sabi ensansan pa ehunya nika etimi etigu na himfie so no so prekesen oba bi so ho a etimi eja no jonso ya yaw pa oba bi so ho a etimi eja ne sisi yale se uyo oba na innam yare hawadwen infections pa bi ti se gonorrhea syphilis ene wa betena adura aba ebeboa wo ene Zahara Mr ene Zahara G capsules sa uye bema so na utie me na wako wura tokorobo ni mu me pa chesen bema bi ho a wafa innam yage bi tse gonorrhea eba ne sa etimi ma ne bema no ehi eba ne sa etimi ma ne bema no ekurokuro bi ebetoto ne bema no bema bi ho a eba ne sa impempi no odwonso a na ohuna mane enam se wafa infection bi tse syphilis nti no odwonso a na ochim na amanehunu pa na ohun bema bi ho a obonsa ho a na ensu fita bi na efri ne bema eba bema bi so ho a obonsa ho a enam se innam yare ene wa betena nti no jonso eka ne ntentem sa oya bema na utie me na innam yare hawadwen tete o bema ene wa betena mesraw adura ebeboa wo ene Zahara Mr ene Zahara G capsules na sa dro we asa ye dro waso adofo nubra ahodo ane yatwetwe mo hoden no ene de ye se wo ho na osa pa hawadwen obi wo ha osa ene na betena mesi se aduane enton yema na ne yem nyina edwan no the moment pe obedidi so no na amanehunu pa na ohun ubosa ne boa no nyina ehihye no na mfe ne mfe na chinkasai na amanehunu pa na ohun adafo utisa edra midi ho adanse akamfo ede ama sebeboa kodra store pharmacy shop herbal shop bi aben ba bia ye to aduro bia ude bowura ho wo se wo pe Zahara Mr ene Zahara G capsules enu ni edra adafo no ma wo osa na edi 10 years asa wo so acha eba na ohu ayira wo no edro no ebayi ni nyina ede afiri ho adafo bi so ho a impempi no wadale awie no na yese de bibi ene nam no ho no ahokeka nkitinkiti bi saa de we ene na betena adafo wo hia Zahara Mr ene Zahara G capsules yenuanum bi so ho a omo weak immune system onante kakra bi a obonse na ote so ono nko obonse de bia ewan kitenkete wabo 10 years ni oda ho bowa wa fadro bia ohun sesaye bia adafo Zahara Mr ene Zahara G capsules no enu ni adura onoma ebeboa aboost immune system no a strengthen no said ye be ya won ko abose de bia infections eno eto so no ekọ na ba no ebeyi ni nyina e de free ho eti kwadra store pharmacy shop herbal shop bi aben o wo se wo pe Zahara Mr ene Zahara G capsules enu ni adura odoma ebeboa a strengthen wo immune system no amo apomden na akonanim adafo gie number C ebia na ukoto aduro ni bi na ohia chechire mu bi 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35
0248 569335 0246 348334. Other for number is that TV no so screen so to the fa bibia onti asie bia no ye benya adaje a chirechiro mu. Other for ye beko ye dry friend no hindi haba Mr. So na say draw we aye dra ye de abasa enwodofo bia malaria fever hawo obi o ha de bia no num ato odidia enka ontimi endidi enye kama de bia ni ti apai no ubasa nipadua no asai aye hyehye de bia ono kwa na aposo eye ne ya oni ahomka adofo mese wo hia aduro ne afa no hindi haba Mr. O typhoid fever na aye krankwata wo so no wanu madura uhun seseye bia adofo waje nkwa ene hindi haba Mr. enu ni adura ebeboa usiche usuga level na adofo obecheke na de bia ekosoro na adano ayamsisian adofo ko ba bia to oduro wo hia hindi haba Mr. wo pressure na obecheke so na de bia no na adano ayamsisian adofo ko ba bia to oduro bia wo se wo pe hindi haba Mr. enu ni adura onoma ebeboa adofo bi so hwa oya adwuma o eja ho eba ne sa de bia bo se eba ne sa no wabre na pomudan na ewo fom adofo mesi enne adura aba ebeboa wo ebeboa pa ma wa pomudan no akonanim enne hindi haba Mr. Kodra store pharmacy shop herbal shop bi aban wo se wo pe hindi haba Mr. enu ni adura ebeboa wo adofo aka ye adura etwato aye frɛ no Zahara man capsules so na say adura we ye de abasa embeboa bemba bia sa uya bema na utiemi ye bema bi wo ha me se owo weak erection me pa chesen sabi agro no koso na ade na adwedwo sa uya bema na utisa na weak erection no ose ono wo betena onsare so bema uhia Zahara man capsules enu ne adura ebeboa wo bema bi so ho a me se premature ejaculation na dwen me se wa ba no ho modimpo no ene 1 minute sa uya bema na utisa me say 2026 e man say omum page na gene enya sa beto graphic ama yonko bema akenkan ama eti edura aba ebeboa eye natural herbs a emfa sunsuan so bia enko bra udachi ene Zahara man capsules so uye bema so na utieme na sisi yale pa hawadwen bema wadro ene Zahara man capsules sa onkomwa no so ayemre bema Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben o wo se wo pe Zahara man capsules bema utadro na nomno anopa 2 anumra 2 nom to so na ba hu se mireye bia waye ya twetwe o ebo nsamra ne fra 1 minute bema no eduro no ebe start aye adwuma eduro no ebe start ama osisimu aye dene eduro no ebe start improve wo performance no a waye mra o mantamu obia etwetwe efa 1 minute bema no Zahara man capsules no enu ne edura onom to so a ebeyi sa wo haw amanie we ya ono wabetena no ebeyi ni nyina ede free ho adafo message number si so biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Ada for number isu da screen so e da TV no studio fa bibia e kire wadwen so onti ase bia ofra ya ye be kire mu da bia meka me se bambo atrema eye chen ayare se bakitima eti oda for mentena ho emma yare no emma wonnya mobo efise anasetene mu ayedene to adamon na pe currency nupa ye de be da so aye fe no Zahara Mr. Eni Zahara G capsules a oda for utadro no mienu a Zahara Mr. no eye nsuo Zahara G capsules no so ye topaye na nu madro na wo de Zahara Mr. no ana be ye nsuo amene Zahara G capsules no na beboa aboost immune system no aside to infection bia se biti se gonorrhea syphilis anasha chlamydia ani Zahara man capsules a ye de abedwa so a
Ebwa bema bia me say waye mra ye twetwe no a friend 1 minute bema anopa bia ne yere anasa ne partner edi ne ho fam atwetwe no ene ye do a friend no hindi herbal mixture ebwa the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena other for ye nupa yi Ghana ha efa ba bia na wo Accra mantam a Okaishi drug lane baseline pharmacy obenya bi wo ho Hallos herbal obenya bi wo ho Ruta herbal obenya bi wo ho Angel herbal say shops wo ho nyina eton waduro bia okowa obenya bi wo ho na okọ asaman fam wo so a asaman okowa Humble Mother pharmacy obenya bi wo ho na obakuma so a KO ne Ashtown ne murum so Fredimens herbal Kwalina herbal Dani herbal Apidank herbal yendo no abusu wo ho na obakuma se tafefo wo so a PFA pharmacy eno no abusu wo ho se Ghana ha ba bia eton aduro bia obenya bi na wo kuma so asafofam wo so a have made pharmacy eno no abusu wo ho have made pharmacy na ukwata krado so a AA Mensa Sir Charles Nimdia pharmacy crisis the answer na wo bogoso ni pristia so a unique herbs not the pharmacy so say otaduro na obaya danse no aka say characteristic aduro no eye aduro papa pedas my lady so yeah that say hey akura ya se mo ma frem ma me ne man ma me ono de achi obi ba ahye na han mu o ma ne bone doge nana doctor Aduna Herbal Center. You feel any chirho. Diabetes. Obetu ase. Bema waye mrekete so gonorrhea pressure. Ya de stroke. Obetu ase. I am chronic Ibrahim how etwere. Ni nyina be dwane. O se huhumu ya de wanyina wo sa. For ni chirho. O wa greke nwama ase. For ni chirho. 0246 241 550. Ena Kojach farm man sugine mu. You feel any chirho. Wasi pro code ne de ye Kojach de eyedu papa say afie tipa ye pepun brefo ni nyina be dwane de aposen papa so agabidi ehemu aba odi twu sen 0531069945 women of faith aduru ho biem ye kire nsraban ye kire kom ye bompaye fo ni ho hyem bi pa chew efrase ne ne da itoso miensa na memene da na me de chen ye nyina be hyem Kojach center ye de ne kire ho how be that so man ye be that so for ni kire ho she urade na oni wo appointment. Indeed the Lord is our victorious. Sompa FM Groflynn ube Groflynn Dr. Groflynn say umoja so ate Groflynn ko kete so awona di Groflynn ni ne de wonu antene de Groflynn chima wote bre Groflynn de nani asai Groflynn jamusemu dia Groflynn digital herbal center ye ne de aba chiaka no so no watobi 0244596532 cancer yen konko jibi cancer de ba mrs sasabro pe ya onan ni kotodwe ekeka bomu ebe dwane and 10 ama ho to baby eto na duro tu aduro bi obenya bi ato na nso ano eye trust in Jehovah clinic takwa omene de aba na sada na to nso agogudwom Genyasi road bia ye ben dividers de ko 0244871862 Levels Trading Academy kone ko sua de o say afepe o ma diploma na o di ababe ye o pamwig o ye makeups o shemowere adwuma o je 9,500 say what is so di about 3,000 what it is bebre hostel facility wo ho for ni kire ho ye won crying ye ni Odogono senior high school no enedi enimhwe fra 0553412408 and 0247261932 na eno so ede eno no kingdom yemfa ye ni kire ho bipa chaw so we obi a o mpe garlic nsuo no a wa ya atomene ni bi o de tu mirima say boko na no nsai otitriti no ebe dwane srade agi uni pedua bo so ebe ko so kwa komo ato dem o ho beto kingdom ginseng power capsules bema wo be ginam tremendous capsules na tu namu nsaya de bia 0597298855 Unilever for say
bowura wo matra ye ko ho sisi Pepsodent cavity fighter oh now se fem wa no so a o si fem bomodin so obekoi na wa so akwa no bie na etumi aboa wo sister kidi glamour and wardrobe ya fi ani kire ho sisi oba tan a wanyem no ba no niam nyina o ton bi wo ho o so ani nyina bi so wo ho obekwa sole ani nyina e bi wo ho pa no so ho niam nyina abusu se ye ma no so e papa brand bia wo designer ni nyina enye na o bi wo ye wo ahunjo Atenga Junction yene China mall no enidi enmuhwe sala na hensan so yene China mall no edi enmuhwe fresh sister 0538 333 973 na yeko yenim abije wanya ba me no okay one Sompa FM. Hello. Moka chere se be friend. Oso ogina ba bi na fe ate afaso. Na blan problem. My lady, me da sipi nyame hira na ye nche ye tiefo. My lady is currently switched off. Please try later. Odum ne phone. Odum no. Obi oso ogina ba bi. Na blan pakasa. My lady, me da sipi nyame hira obiem. Mane di hwe sa niema we sei eya esisi wa hai enya afi na ebi ba besi ewo eye kroma sei mane di hwe emam panifo ni bi eye niema bi a etan na aniwu efere soso se oyemba 40 years dia obetima wo akora yi enti di akono na wa branti akora yi ho a enti o kana timo ama ne nsa anom mane di ene na koda bacho o ma me ready nya Otimibu red half na wasimere me wiwi a am 5 star anu maguso wi anu anu ma ye de obeye male di he onim obi e wasi bone kwa so male di onim ise red no me pese me ja me timi nja manum bia na me ho tete me male di sanete ade se frawo moja wi a ni ja ye nya asem ketwa ma me na bi jamo friend kwa number ba ko pen odi ma enya asem kitwa etiman lady sanya mafun we say koso sesei wo ene Ghana na wiase akora 15 years man lady mesi akono ben ana wo antu utimi ama ne nsa ne ready bi anonom na wahura si ne so sa ne da man lady se nya beya na ayegimi na woye on se odwiri man ni bi ho a enkosi hwene ma woye ukunu sebe se ne mema sem ofom a kopedro ma ne no wonom na fe ontimi ne nya de wo ye na kola 15 years de maladi ma me no so onya bayifo padia na so de ne ye de opeso de ye o de akrai peso o ye chese mentiase me o akrai kasa ma ye din akra sesi e wo se ne yam hye na maladi emse so wanyina ya na ekotu na hwe eye nkwase asem na maladi me ma na tiase apam na wo ne akra we ya ye na maladi de o twese kan wo se kan no apam no beku no a emse akrai wo nim sanyema hu hwe ana sese wo force de na wuram eti wan kasa maame no se wan pese obepeke kwa na se obesofo na me afra maledi akwantire bi ebefiri mu ababia maame na so owu firi wiase se bi ono a wi wa se na ade maledi won se no oba wagimi se sabi eburu oba wote sei ade ade wo se ne de yi opa akra 15 years maledi me pese me hunu se sa kura sabi ne be ma kura te sei na hunidie ben ana krati wodi no ho eyanti wutimi edi kwase asemi wotia wade ase wunya ya wade sa nkwase asem ya mani bi eye maladi anom se awi abona na brampa no okekanse ba sa na ose ka kire wo mu sa na ose ka kire se mami wan peki ko na maladi asem ya beka ka biem kopim se ye benya na na beka do peso ka enema bi wo ha etan sa mami wote sokoban na kra sabi ne mami ne papa awu ne mami ne papa awu maladi wo kura jenese one ne betena edinka wo ba prekope enke die biem uti akra nkomo a oba fie onyina no wo heda ne ni nkomo saa wo onye obi a ne di nkomo eti wo pese odi nkwase asem nti no afi wo bepetu afa na damfo wo fe no wo dem no waba wo se Ginseng bi nom akra 15 years my lady so wa say wo school kra na on fa ni sika ngotonsa etu hwie ma no bekom na yensen a ani fitai bi ta kra yi nom no na so no ye ne de wo tuai wa nom fianse yi onnom a ebo no wa hunu
Wo hu ni ma lady wabua. Bacho na minim say So, eba wani so no. Eba wani so no wo hu ni ana wa hu ma lady. Me se mani bi jimi. Yanka ntre wo mu. Oh ma lady wo mu jimi yanka ntre wo mu. Wo mu jimi akra na do de kwa. Da bi me akra ne se onse ofa ne se de. Onse sansa ne mu ya frefrefre mo. Na odi agro ba bia du kwa wie no. Oh ai bi jaja na agro ni sa papa se de de. Yenya ne yanka sa matitie. Ma lady ma me no omra. Media ha me ne se wagipin e. So wo be pick call no. Wo jira be no che se de akra ne kan. Eya no kure. Because ya ka de nti a ya frɛ. Ya frɛ wa kyerɛ wo. Ati de ntiri wadum fo no. Ehefa na wo hye tokro be kumase montene bei ana wo gina ya fra. Obenyati. Ana di no se be bie mama de be siasi. Maladi ya na 2026 yama ma mi dimi fo bi ti sei. Enhunu ba bi o se ya de ni gina. Ye nhunu ba bi a wo se ya de ni gina. Oyemu ba 15 years maladi me si akono ben. Ade na kwai obetimi ayewa eti wani abiri twan akofa kotokro ade kojan abom. Maladi wunya wudini a kotokuro da wo de ma chempase se wo drop mu so a babesia edi kotokuro abose kanti akofa panie edi awon sa no maladi he ensa no kura no omdi gu mo no ya no kura na emma ne ye adwuma tentem ai maladi eti maame no woni de woye akra ne bia no ode ne ye ne niema bi no maladi mesre no abusa nsem maame no edi adwuma na mfe anke enwu se no ho adwuma na oni akra yi ye dia abrante edi adwuma no ye bacho tontuma maladi ye me se ubewura kumasi dwam edwa kesiem maladi eduru ba bia nipa nwura so da bia ye bie so wonim di onya ho ti da bia oba bebie hwese wo tontuma na ese odi akra ye no ho niema bi se bi kura ni dwa meba so maladi asa eja akra se wo se onamana na ni subiri no na wo te ahwe ne yam timi se no anu so kan wo ho na red no maladi so akofa o yaba ni nyanya sunsa so na bia sunsa so na bia eti maame ne ye ka kire no ba bi owo bia nwon sofo no producer from maame uzi ni de say Doris ante Doris ba bia owo bia no fafo no ana so ne ye no nkasa de akura yi kan se ye no kura yi anu na ye nhunu se nye no kura so yi anu na ye nhunu etimi koba se akura 15 years obe se na bra boss abi se so anum ready ibio se dia na ne ho twetwe no na se am se take ate no ye nso so san kwase asem ne so odi na wura maladi awufo di bitiri mo den e bitiri mo de do maladi ye nkan tire wo mo tifia e ye nkwase asem se no mu di ho no ofo bi ba ne na tena fa ne se ye wa wo ye mu ba na tete no nyasa kwan mu na akotete no kwan we so e de red mananom maladi obenyini abedi adwuma na abo omanyi e de hwe no ba behwe nipa omanyi mu opie bia ye nkwase ade we ya ana ono kwaye maladi ntika kati odane frifo na se red no odanum bi e se ama na ne hotete no na mami nkwase asema wodi akofa nsusu aso bone e de abra krai ti maladi mesre se sie no omu koso mfre no na won kire de ntia odi se nyambra se ne sankwase asemu yi asem mintimenti ase enkosi da se obema kra 15 years nsa no wahura si ne so ene nada ukuru wo ho watu kwan se bibi ni a fre ukuru na ma na duro nom na ne sisi munya den ukuru no aye keke no aye no wo kwa ba wonko ka ati sa kono no ko fafre se dwama maladi wen ye betima ka se wo dwamanfo straight ye be ka ne sa kire no so free so be fa ukura ti a enkanya akoda ketewa bi ti sei eya oba be se na brabo maladi won se enura so obi frɛ enura se wono se o persista pani ono akura no o persista pani bi ene no atwempra na no ontimi enkoka eti bema ne ba ono no akosu apojisu osu bi wa ha we dia maami na mom ene dim ne ka kopa akura no akofa ne se na brabo we dia akura na ka kopa na apojisu pi eti maladi mani bi sabi maladi ebi jimi yanka ntire wo mu ba bi awie se koduri fa hutu awrade so na ade nyina animu a ne ko wie oh maladi asema mi kai mami so yo bia ne na ye ntientie onyame fia maladi sankwasa asema obedi sankwasa asema obedi omoma je awrade adia omnya awrade nam no sansanfu we woni so ko fa kra 15 years maladi he sadi wo ya mami ya ye sanka onu asabre ya ebeka ne ma no wa woni bi yam free second case me da sipi malady kwaku odi ekọ na ye be kọ so asem we ntwa so kopem se be hu no Kevin me anya birthdays no
Selina Asari Odina Oda ene Sompa Nkomo mfe ni agrokra osan woman of faith ni na Odina Oda ye bompaye se rade nyini fradum kwadum na onhira ne sa no odwuma nso emane nyi yanko Pastor Lenas Kwajo Elisha Ahiapo ono na resident pastor Winners Chapel International kwada som ana hwan na ewe no na yere Winifred Elom Elisha anani Ahiapo ai papa osi udi wa udai osire onyankropon se onkosoa ma odom ne noso kosoa ma angusra ne noso na kosoa ginemu eko twedom emerade erade nshira opi Evelyn Kusi Banye ensudi na wodane Evelyn na wudi wa wodai yesre onyankropon twede ampo se omo ho banye na wonom wa akwani asanyina emu papa tabo achi Sompa FM when na ewe no udi bi anka ho yo erade nshira na wi wa udi wa wodai rade ma obrempon ye na okasiye empie na onhye watamfo nyina aniwu ontwa watamfo nyina ntontwene na ko anim ewo Yesu dinu the boy fashion woniema na ye kono pearls enyasem ketwa ye kono gold so kakra woniema wo they are mixing cultivation ayefe to be pacho opa gudie pempradia fo ani kire ho the boy woniema the boy woniema the boy woniema dodo the boy woniema ye wo makola ye fi ani kire ho Georgina store chemu wa ubenya bi atu akoton so pe gold copper woniema wasini mudie no efe dodo say switche ma no nice onu so benya bi kama kono kope bi ne tuton na je so mfa so ai matade fefefe enso free ladies in collection yemfa yani nkire ho ladies in collection yemfa yani nkire ho ladies in collection yemfa yani nkire ho woniema Kotarazo basta ne niema no so afa udam eye kama ehye wo obi nhye bi obi unhye obi so ohye bi da bi anenti ya checking na kope bi to TikTok baby ya ye fie ni nchirem oye nationwide delivery eye kama so Guess FM number 2 Barikisu Adam no free by asenua why no oba ne kunadu yaw ado mamponten God Adenko Barakisu Salamu alaikum na to say you buy show is why your Bible Qur'ani e be focus ya kasa prekoshina bodu an cross open there fansa ni fane to so bodin ma wone so achom de belki so ada men sada Bible iso men sada Bible sa sama me beken asama me beken no krenko a no krenko a onyame boa me order ameri asembe ne o ma pacho be ma bi ehia me o enkola ehia ma me fo hia be ma bi hia we pacho ade shima me di mate obe hia me na odi ko he pacho me ko ase yetimi kwa mfanso abo aso anasa ankase me pacho o yensua de wa ha e ma ya amudi mate no won na moko padwuma no ana me pacho ebi wo ho no ma bi ya wo fi a nipa ni limu anu afra wo se e mate ni bra na ro ni nju serious na makoye pacho Eden oba wudi mate ni ya na eniema be sa na ya amofamu e wo passenger for nsem ende no ma begure atem die aw easy utimi hu obi kula na ohwe na ohwe wa asema obeka akire wo nso na bi kura obi wo ho a oba aba ka obetimi awo no atem die ne die ye no kura de ayi su e di dwale
Tebi wa ha no way you. Mate for no so so man oya. E ma mu wa ne man de menyan ne man mu wa de o man oya nkasa didi mpanu fo atem. But emwa. Tendi de o TV ase a emwa. Eti wo de na e den na ofa o mate no na wonim no dada. Me pa cho enyo no na me ne di mate. Ka foforo na me ne di mate. But ye nyina ye load wo Ankasi station. Okay. Nti bi wa na ma na ya pack na wa betu. Eti e ho na wo di hia be me. Na me hia no. Pa cho afie be mu. Me pa cho last year. Okay. Sompa FM. Nti me hia no no na. Wo ma asa wo na me di agoro. Nti we no se unni kunu amewale wo na me se da bi. Me de be ma wo yere de me mpe. E na o se me ni yere na me yere ewu. Na me se sa. Ono no no wo ye de adwuma. Ya wadu. Mpa cho no so ye driver ni. On de okaka. Mpa cho. Nti e na me so me de se do ka kora ma meti ase na me no tena na me behu se wo yere a Enye be papa. ha me pa me sa de no so wo ni yere nti e nam so ma wo di ni nua ba ko no papa ba ko ba me ho Eye meme. nti wo de ne ba na ese mehu se bi a de wo ka ne ye no Eye no kore. e na me ne tena ya na e ko be 1 year nti me ne tena mfa nsa be 1 month na ka na wo yusu na ase no ye That time no kaka no. Na so di mate. me di obi mate Obi mate. Okay. Nti wono ye no se osere me se me osika me mani sika na wonfanya ne ka no do wi a nka me nya ni pakro mate ni kura na me mra na me ne nya adwuma da Wo be chechira Fred David amama me no. Won ye adwuma na Hey! won fa me sika ma na me so okay wo de me ne nam nti ntimi hwe e ma na mete na fie e sa akora na de ha wo be Na wo ma. me ba twan Wa ware ye jai. ami kunu firi mo Ukun firi mo ja nkwada asen. ba cho omo ya 5 Okay. Wa no be kura fo wo hwe wo ma. me ba twan No wo be dada wa be ji wo sika. Yo. nti wo ma nti o kaka sa na me so okay nya hwe nti na sika e wo me phone so 18 million ena me ma na mu 15 million ena o de koy O so de be ma. o de be ma me nti wo koye na o se enso na o sa ba gi 50 and the 15 ni kura de me na me se go o banga me ko yi 15 million na me de bre Ye ewura. ena ye 30 million ti me hwe se o de be ba e ma ti me wo ho no ma no ma sa frem se wo yale ya Hwɛ. gi na ato ho je se de wo ye no me di mate kro betimi ya frem na me se bla aden ahomache kra na wo frem na me Sɛ deɛ? asem aya gi na ato ho se ma mo no de a wo beka ho Hey. enti hwa me sa sendi O be didi wo. me sa sendi no 8.7 na se me sika ko di no ho na aka to ayi 1.2 na 40 million Ewura de meme tiri mu wo. enti me ye na cha se de wo yigi ni 50 ni 20 40 ne de Na de enti na wo de ma na ma de. Je so mo nyanya be ma wo ne wo mo da ne de wiedia. Bibia na kula de na on time ma me ho mpo na de enti na de enti na wo twu sika me za kwa ma. asa me sola me ko adwuma nti o se wa fra me se o yale cha se pressure wo de be ma wo no nya easy nti me na me se okay enya hwe me na me yale a Wo be ko boa wo yere. Wo de kasa. E be du. Onya me na me yale ya nko ba ba behwe me ti sa na tie de na me ko yi me ma me send ni sika na me de me ye madwuma e na o so wa ba enti mi wo no ma dakro me ho fa me ma nko adwuma nti mi wo ho no ma na me masana me ye adwuma se ma me na me so da wase wanya ho ho na me so ho ben Sompa FM. wase beba na wo ya wo na wo na ti ni nua ba se wa firi kwawu aba ha nti wo hia wo no wadi hu O mo ye kwawufuo. mpa twan na me se eh MBU abusuafo. and I'm say okay mate sa wo de me number man de na me hia no esenua gas na me hia no ti me hia no na wo chia am na me se na ho te se na o se no ho ye na me pay ba bi se yentana ti me ni di nkomo na o se yese yawo de wo ka na me se pa twan o de me ka enya ni nua ba na me na yere na me and I'm so fine say enya ni nua ba no na yere no wa me ni problem me sika na akodi no hokra bisa na so won fa ma me na me fa nkoto ba bi e da na obi sika na mfa ye de ma na won fa sika na ma me so wo yere de me ni problem na ye nko na ko kire m ba bi amomote na oba ma ba beji me sika was baby abete di so de me nkire wo Na esa ma me de oba ya se wo be pe wa hwe o keke. yes na am so baby abustin so de me hu baby awote was me fa wo nko nti me di na chi ma Mampontin station ye kire wo ho papa o ye ya na okọ ye nti me chi wonam sa na bibi ka kire am say na me me mafi na boten na am so kwan kura me fa so a me hu baby a yawo na yere ne te a me hu na me sane si Mampontin ase honom di kwa asie ye na chi me nante honom a nyame ncha de nyankopon so de me se nyame wo de wo ma na wodi wa asem ma me dur baby a me yese me pia girl ni nie was we de wa be chi bi o
na me fie nie ende jawa baby abatumi de gisa me nya akyerew nti na me ne te ho anadwo no me ne te na ha se yawo no iba na wahu se me ne oba na te ho na yawo asie me te na ho ma na ba 11 o'clock e ma yawo na bai oba na me se yawo me mpedede empe eyi bia me sika ene me fon no wa wale wo yere me fon me touch kese ba ko won ho na me yam touch obeji se o si dan ti wodi ko video no de asend boga no ma twino a fon na ma wa use phone no 1 year ene obeka kire am se wo de phone no de brem na me se phone a me ma to wa use no 1 year de nya de amaji ntimi je mo no na wo de me yam touch na aka me ho na ma di misika enti me ne pele so ama o se o ma me firi kwawu ba ntimi ntwa so na ma me ne bai na ye 9 months mu de to so du ena ma me ne mbetena ase 10 September me ne papa bi na koye nti ye kwotena ase na ma me ne se ka ne ye sen na me kire mu na me se sika na di ne ho ache nti me gi ne 60 million na me yam no yam touch ne me touch no so meje meje na mo no me phone no ye tekno wasan wo de wo mo sere me nti wo mo ko o machi bai na ye se ma me ne se obetua 5000 na me se menje adana wo na abu mi kwase ya ena o se nya hwe me da me fa ne se maboka na me so okay mate wo da me ma me pani no ntimi entuwa no wo Sompa FM ena me pene so nti wo ye se ma me ne ye se bosumi du na wie ye no na odi sika na bebre ne me hwe ya bosumi du na wie ba ye ama sika na ama me ko ya wo a ya wo yere ne se me ho kaka minti a wo ma na me ndanti na ma me ba fi wo sam bedan ka be ma na ba na me ne da nka me bedan ka na me se sa na aka kire me ena me sintin ka me ne te wo kora e wale ya sa sika we wodi je na ka o nti me fa ncha na da nti me ji mi sika enti me ko no ma na gele na me ko me ye ya ena yawo ne so sade yawo do kora na bi wo ha me nkoto no na the station ho nyawo ni nyina na wo me se kora me be jaye be 4 months na me nya adwuma enti me wo fie na ka na so ma je afini nsam e beje me ka kira ka no enne ka bi a wonya ye me ni ko di me 2 days oba na so wompene ma me ni nya adwuma enti case ni sie na me se he wo so wompene ma me ni yawo ni nya adwuma san na me se ne yawo ka no womfa nya adwuma nuru boso me waso wo ye nya me na me so pa so me nto nchia sa me bi belki so adam sa ukunu no de ka ne ye adwuma nuru boso me ya da no me mi di nu efiri mi so ene be ma no ka ne ye je ene ne spare na odi koba aho de nya masem me sika na me hia maame no maka maame no omo di kwoto obi anim ewo ayi adwuretia la kwa se mo ba na se mo be fra mo frɛ no se obeye den won hwe na won ka maame no de ne number bai wasen ma se de me nim no number na na ne sa ne be de nya no ne number ni me ho na ni nua ba na number wo bla no nti mu no betimi di ama me na da na ekota na asem no mu nsem mo kaka ma nti me bufu nti no number no Sompa FM ena me yesa me maame no nti me ni hwe nti won de omu fa misika ma me di akira ma omu fa ma e ma me heda sansuo Imboost no we friend bra me sansuo gu snap toa mu etokosua mienu me koy na me heda ye kurom baira ya toto na me heda na me de ko bonu dua se ma bonu dua nti omu fa misika ma me kurom baira toto ye friend say ye friend say che san kibezo ye friend baira kojo ya da de ko bonu dua nti kojo aya toto no baka ne say baira kojo aya toto no ka se me ye ka ne say what's ever cat to say kojo na na evre no ana we share that kojo no say ma bodua wan kasa nti wo konfo ofre nipa na say wo ye konfo nti ofre na no mkasa na mkire asem no mu no ose da bi de e ko no de bi dibim nti wasra me obeka na odi sika na ama e ma me no ni nua boy ni nua ba no na kasa wo de botro na ye omu she date se omu disika na ba date ni duru a ema omu she date a se date we na we kura me ka se wo ye se bosumi we ye wi ye e na odi sika na ba nipa no kura 3 months ni won frɛ no 3 months ni won frɛ no nso so bosumi we ile wi ye na odi sika na ba ma twe no a na se ya wona nkasa o se da be na obetua sika no na bla na ka se o so bosumi we ye wi ye da bia wa hyada wa hya firi bosumi 9 months ni mu be sisi emire enti mi yesa makobo dua na ofre me se mi nkwada ne dua na ansa na wa hye me date a odi betu ya sika no
and I'm catching on some in date. Me back on a man and a read matem to one family camera or catch them a sign. And I'm saying, you're not the more demon or one pamacho, I mean, than Ibiano. Or catch them so one pamacho and pamacho. Medani will mean that you heard them fan of her, and I'm so you matter. Or Barno. It's a beman who cram fan who knew. I was a fan of her, and one so man until I knew Dimatem. And I'm yes, I mean, could be sanity, the Aminia or deviant in the down. There's a mob woman in my GBC camera. Abrampa, number is Ben, the F. was our case with Antibacusu Traha, Imboost with translation. Namuni numbers in my obi a wo mate wa wo kaka eh be deep on you madam yanko so for me da say ebusuafo na area isu da munyina mo ase ebiem edenchia sonko free sharp herbs ebro bibiara o hweye ne mamutie nyina eye Imboost herbal Mr Police ni na duro no apomuden edura wonum bia eboa ma onipadua nkwamo no enya awoden eno ho nkomo ena me ne ubedi ni nei na nsa na kra no fa number si na asem bi a kire wadwen e fa nkomo a yebedi hu anase wakoto aduro ni bi o asem bi se bia ni nyina obefre ye ana Imboost pharmacy na pesa woni edi juma eno so obefre e wo 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 enu your numbers are offer Imboost and say sharp herbs and Imboost pharmacy na assembly a chiri wadwen say opesa oni edi juma ana empo o pese wanya adanse bi na pese oni en ehye no ni nyina o de befa ahoma na meditu edwane so medofo ene mentina eyesimadu pe ye bewie sisi ana sofo mame atoa so e de amaw Imboost herbal mixture eye police ni na duro se de wate dada ana wunim dada no na duro ni juma edi ene se e boost immune system na nipadua bia immune system ana se nkwamo no wa hoden no sa nipadua no ya na apomdi wo mu pa eno nti yesi to have a strong immune system is like having a superhero shield eno nti se wo nipadua no se immune system no wa hoden a de biara da wa kochema ye wo nkwamwa no se wa ahoden a de biara de boa e manipadua no enya ahoden anasa apomden na afa ebo ho ban ma wotimi ebo ho ban firi nyare wa bebre ho ana yare no e bampa ntem so ano na apam na esi ne kwan afiri nipadua no ho a enya kwan po enwura nipadua ni mu eno nti na mama Imboost me say let Imboost herbal mixture be your immune shield ma Imboost herbal mixture ma ninya wo immune system no na kochem fam immune system no ma Imboost herbal mixture ntimi nipadua no enu nti no se immune system no nya ahode pe ubo se yare na eba no hu se immune system no wa ahoden ontumi ngina immune system no enim so ono na eko entam so a obedwane afiri nipadua nim enu nti nipadua no se benya apomden na de biara da yare nya nika ewo mu yare eba na ntantam so obedwane ana yare venture pe obehu se o apomdi we de mu nya MTD a na tra se Imboost herbal mixture edi hini ewo mu enu nti obi biara otie yan na wo nipadua no hwese de bia yare ewo mu de bia wo yare etoda obenya malaria wo treat ekọ enche na asaba kakra bia na wonya cold na ohunu mu nyina asisi na kata ache na wo hu de wonye wonu matu ntumi ne di obi kra timi kase me nhye de hu ya de kupotia ha me mako hospital ya diagnose me my test is bebre nanso ye hu adekonde potia me nanso mi ankasa me hwe me nipadua na metimu se eniema nkoyie edura na dwa me ntumi na me ridie mu hyehye me anase mi ankasa me koto hono mu ase de me honam esiye me etule sense obi kra de kase eja ye kra me soso kra no metimu se dabre se bi obi na me etoda ya na ye yare nkwamo na ye week so ko hospital so no anya lucky ankohia doctor bi ameka se obetimi hu se bia ma men check you immune system ne ma wa obetimi anunu nuro bebre asesa nuro bebre na nso nuro no emu bia enyew meka ni se ade bia ma mekai nipa hodo a efreye ehye sa testimony titiru ne ma me ba ko wo ka so a ofreye se na ne widie mu hyehye no edura na jo a ontumi na
ontumi ni di chasa no ho ye ne basabasa start no no odwin se e bi krampa wadru ba bi wo se wo twabra anase monopause na eye ne saa enti wo de ko hospital na doctor e ma na dru ase eye monopause a nke beboa no na control na anase be manage na ma no na so ye ma mi so oba ono madru afi kra na problem no eye kese e na o sa ko e doctor se dru saa ma ne biem and so still am one until say doctor na adwen ba na ni ba no so se ma men check immune system no the strength and famam to oye no se ma me ade bo ho ban efri nyarewa ho no de no na ho de no form kra e wo low kra enu ti na ama edro bi ade be ma no enya adwuma no medafo se enkwamo no ye week woni padua ni mu a se immune system no na ho de te ko form na se ko form kra woni padua ni mu a e ba ne sa wo no madro kra edro no entumi enya adwuma enu ti ni pa bebre ko hospital obekọ ye be sesen edro ama no obeba be no na anjeme edro ade be ma obi e beje no nkwa wono ma enje adentia enkwamo ano na ho de ewo fom uhia se wo be boost immune system no uhia se obenum police ni no edro ni bi eye hahama enubna enuan hini ye de ani da ho ne no kwaredie na aye edro no enipa pomden eda ya koma so enu nti ye nya bibia keke emfa madwaman so na emom no ye edro a yeso ye num bi a eboa ye enu nti ne ye tena se na se ye ka Imboost ho asem a ye nim de ye ka ya num bi ne ye hu de edro no timi ye enu nti no ye ka ho asem a ye mrekra medrofo a wutie me se bia wo hwe me ne na se yare bia titi wo fie bebre o maame head bosume so wodu sika nyina tondro ana o papa bi wadru ne mpanim fie so edro ebi mu frɛ ne the aged strength ye maame panimu bi ena tu ne din sa adentia wo se enu nkoa ne edro a onom efiri so ohun Imboost herbal mixture no ohun se onom ya nsachira ya be ne ni padua nim no ama na gyan nro nkae ni nyina anom na edro yi nkoa no onom na hu na wa ye kama ne fie ko animu pa na nso so no tu se maame no owa apomden obi a 100 plus a ono atimi ye ko kosra na ono atimi pie efiri ne dem ebetena ni mo ne adi nkomode na che se otu mu se apomden ni ahoden e wo ho pa ni nyina ye Imboost herbal mixture odi aye na edura onum enu ti se bia wo hwe ye utie ye ukọ hospital de bia yesese eduro ma na nso hu eduro na no wachini bebre wanum no bebre wani da so nyina nsa afekra da wapem wo se wonto eduro bia biem me pa cho ebeye yie Imboost herbal mixture no ewura ni padua ni ma ne ma besesa eti wo de ne ye a wate ye nkan pie nenya gidie ne kwoto eduro ni binom ya ma me bi ofre aham o se Imboost herbal mixture ti se nyame asem sa wugidi a wo benya nkwa esan se de na eye no de na diabetes aye no ama ne nipadua kra asesa na Imboost herbal mixture ama na sa ya ba ya kra o se ni kru kra se de o looking like 16 years girl no na che se Imboost no ne ma eye no edoso ne ma eye no eye mohomoho emfa so de aye no ma ye nya free mu no eye bebre metina se na me kasa dansie bi a me ka no eye de obi afre ana why voice e de asande enya de mi bo mitirim aka esan se Imboost no eye eduro numbers no eye 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 me no wo sha ase me se ma Imboost herbal mixture enye immune system no akochem ekwan ya wo fa so ma Imboost herbal mixture ye immune system na akochem ne se ena wutie ye ya wonum Imboost da bi kro bia dia danse a kire wo wate ho adanse bebre wate ho da wo bebre nanso abu ani aguso ase ndro no wanom antie se no wugidie nyina asa no enne ya wo sesa wa adwen na se wutu ana mo wura herbal shop ana license chemical shop ana pharmacy biamu na akoduro na won saka Imboost herbal mixture ya eda screen yi so bomaden wa wuntimi mbodi no twafa to phone so utie already so a edro no ehye green and white box mu metro man da ho apagya dade ya tro Imboost ne kese ne asanso tro police ni na dro no ede agu ho metro man na oda ho no me pa cho tie mi ye entrese eye mema nko aduro na ebom etrese wonu maduro na ubenya hoden ubenya pomden na ade ye odwuma bi a upese udi no watena asasi so ache enu nti se wote ye nka na wunya koto aduro no na ufura ase se anopa wasori a wuni di ye no kapo ketwa na ehye so no uhwie no wanu mienu
30 minutes time and san wadidi ewia soso wadidi awie no na wanom cap na ehye so ni mienu enwumra a wokoda wadidi awie no obesa anom cap na ehye so ni mienu wo ya saade we consistently na say wo tiemu eyi no esiso aya no ntoatoaso no ba beboa na ama Imboost no abaye wo immune system no na kochem na say koba say Imboost immune system na kochem a eno na ebehwe na ayo si akwan ama infections virus bacteria na yi ni nyina afri ni padua ni mu na afen so se hormonal imbalance wo ni padua ni mu a ahwe asiesie edi ama wo ebi kwa na indigestion ekoso wo ni padua ni mu pa wodidi wi a waduane a wadi ni nyina ntumi indigest yi a ebeboa na se aduane na wodi no for the day no etumi adigest kama enu nti se kobasa abonso obi be da story anopa no na wakis wo bonse sebi na sent na eba no enye kra obi ososo na ne bo hyehye ne pa asa aduane odi ye nyina eginegina ne bo wonum Imboost herbal mixture na anasa wodi Imboost no eye immune system na kochema sa ne ma we nyina wo betimi akon edisu nkunim wa stress pa na eha wo in fact Ghana had the stress de ewa ha papa obi wo ho no ma wotimi dwen sa enya asam ketoa na chese wotumu se ni tipai no na onhu de oye obi susu adwuma den adwuma chese ahokire wo ho ana se de ne masi aye e wo wiase by this time ti no adwuma no oye ni bebre onya kwan kra enna etitru ni aba tanfo ya yesade adwuma ka ho kra de wo so ofre adwuma ko ofia wo no aduane wo hwa akra wo siniema wo yesei se wo anya Imboost na anonom ama na anyi stress na ama wa hwe ya dakope wo se na aka wato honom na ekwa akofa o how de abrew enati asimpo na adan no waja ne mahoko mepacho me masa ensi etwase ni padua timi tena se esan se ya metaka se me se ena ana eja nyankopon de ba dom no monni nipa mo betimi mo strength mo betimi di ahwa akra no enti mpa ya de bia me bone se nyankopon ma ye nyina ye nkwatenten na yentumi ntena se na ye hwe ye ma enu nti oba atan a o ma meka se o makra aboboso enu nti de bia wo ye adwuma sa wunya kwanje wa hom ya nom Imboost ni bi ebeboa o pa ayi stress e di ama wo ye driver ni o te woto so sa o be si form no na wo sisi amamman nya asem ketua esa wo perform kra wo mpam a enkoyiye papa Imboost herbal mixture be yi amamman ni nyina ebi kra na enemu yare bia hinta o baabi ebeboa yi ni nyina afiri ho na asiesie oba white etete wo Imboost na obenom amasa odepo ni nyina watumi edi sunkunim Imboost pharmacy e okumase kode bra na ne emedi dwuma betu Imboost ene aduro nkaye nyina Clement herbal e obrekum ubenya bia tu cap e wosunya no ubenya bia tu afe herbal shops akese ne nketoa pharmacy akese ne nketoa ya to apete Ghana hafa na babia Imboost herbal mixture enye na wo mu numbers ne 0246 208496 0246 208496 and 0261 388149 0261 38814 na medofo mafidie no enda ha ya dasene ye besan so ene mo hye nyankopon hira mo pisa mo ne yentena ye sof mame mo ne nyame enye adwuma say Imboost police ni na dro free tete obi ankoje ne de ane sanity e barki sutenase Patron. Usika na wope. Patron. Yo, mon friend my. Uba ha na wa friend aka che ni so de neighbor ha. Na no de wa ka che ni sa heden. Enu nti na friend na wo mfa no. Ya ma na ya nka sakora ya friend na wo mfa. Na no ana mba no ye se wa test no. Uba no so wa test ni se de. Enu de ma hu adekora wa test no so ni. Ah, na wo musa no. They say the only the impratching the majai. Oh, da. Hey, MM people makwasi you. Na wo ne yire na asem se ya ba wo kra be pache obi no sabi. Se wo kobo ni dua mfa ho nti. Wone ne yire ne won kra se mfa no ho nsoma no. Ah, one na wo yi. One ne wo yi. Baba pande o wone ma. No so baba. Sompa FM. Na Abraham Pabremo no mon friend. One fan picture so ama. Ni pi ode na yi no ode ka na ato enim. Tuni ni tena dada twin plan woni ni photo.
na me mum kura me touch na kodi no. Eh empra boni de maame wa fre dance aboka papa. Wo ba brekisu. Wo ba brekisu wo fre kwadwantwi ni lumba aboka papa. Enkwa ketu ekọ prachi. Ha hunipa. E hunipa ne hwan. Odi wa ba se friend. Your friend is saying Evans. Hello Evans. Hello. Evans ma hey. Hello. Na te say Bajo. Your friend Oheneni ni me kasa o Sompa TV. Kumase. Bajo se. Me se me kasa o Sompa TV su Kumase. Uni madam Brekisu. Hello. Uni mami e friend Brekisu no. Bajo. Me pacha woni yi na na adu yi. E o mo pratwe mu wo se sika bi aba abediu. Me pacha uni mu kakra kire mu wai wada wodoma. Madam for no the best thing. Say sister no abono then na sister ato yin sister. You know abona the plan me give sister na koma because na ko so ko boni dia na mi tibo mame. So ko boni dia na ti wo bua. And no sister no benya. Nti me give na koma na wa ye den. Okay, you know, last year we did it and I then a friend again, maybe a man and Kaka, me in the beginning and in the now on 20 man, or the phone to be found. The boy and so you begin but in the morning the way I come to the or friend of that. And to me, would be all 5 and to sit on about my money, what is in there. No, the idea could be our friend, the minimum of 1 the name of better. And you know, the minimum of 1 no. And ye bla no catch no. The iron ye the police for Baba station wabecheno. Because untimi fa oba kunafo ene ntwempre mu no kwase asei anyi ni sika nka ho. Ye friend say ene ne be kasa na say wadum ne fon. Sa no ye the problem friend bi enti long corner Ochika me for na ka le ye ko na o se le kata na o ye ni kuru ni enti e ba na obo mama le na sika na so me te na mama na kata e so ndo nka na kuma ti le na e be pe ni sika na we tua ni sika na ma na o so dia da di ti ira o pino na me be ka che ni che do person we dia wan ye be ko bi o premier ni do di tu me no na meka enti enye me nua pa ne mo ye mi problem aha yo ati ye da se bajo na oka kan Pacho ya na station. Ankasi station dey different station e ho ne say Yawo adona no. Yawo adoa wo Ankasi station si utra se wani muguasiem si utra se wani muguasiem na de wo ye no wo pe wo nkwase wuo e me ye de wafro pepo na kokuro mu ko wo kofo oba kunafo ani manum na sabe maame no to anyusu ne box no wadada no wage ni sika se wo de koye wo car na wa fa sika no 50 million wadie no wo pepo udua kum ya wado a wan Ankasi station driver ni ya wado kohini betua maame ni sika ma no betua maame ni sika e ma no na wo de atoto pako na be hia fa be wom onse mo bibi mu ncha na mawu kwase abuo se ya obekunafo a wawo manum ono so anwen FM wona ne koda ya na wabode enkwala abode maame fo abode wodi ye kofa bia ba no brekisu afre dance aboka afre lumba ne kwadwanchi mensu atase no na bra problem Malady me dasi pi nyame hira papa na wani abre ebise kwan a nanado na malady say din we say nyam kradi o no adi gimisa no
Sahana na do no so obedi mampani tinkenye dinketwa malady hwe ememma bebrebe abrabo ankoye nyina yasisi sem se ya bi ebi se kwan a wode maame ya fa so malady eye niema mienu no de di maame ya se maame gina ba bia friends obo ne dua ebenya no yo malady edi nkai wo ka kyense wo ne yire wo yire wu atwa ne ntro oba na wakura simu oba na afiri wa be obi a wo yakobo awuto suon wo so wo ne yire ana maame ya te ase ene watena afede eden na afede wakonya yire eto so biem uji sika ise wo de ye wo ka nyame ya adom ade ba beto ba bi eda asan be duru ba bi eduru chese wo fra okra na aye ntoko amaledi we ubeduru ba bi na posters bi bo ho an nipa bi nti ase nanka se ana be ma fefefe se na oba fefefe se no wawu nanka ho na enwu asisi sam kwase asem sei eti nipa no metima ko bodua kun awurai wo bie na no bodua ebekun na maledi me ansa meguso ametako maame mebu afu ni pa o mebu afu ni nyina se muna wadie nyina yi uba hase ya wasan fa telephone afre ne ka tese me do waba sompa o de na ba sompa nti de yi sa na okoka che ne eno de ade na abenya frim ye pesi ye tie no bi kura na won sa ka nya sa nete na nko onkyire mu mienwu se de asem ni siti ni ye wie na ba bi e de ko bi e de akọ o se ma fra ka se me do waba ha e ja fe number be na friend bi mo obefa number be na friend bi mo obefa ena eto so bi ma metie sebi wo so watena so ma enum wo ye adwuma hwe mu ka wade akura de maledi enkura nu nkura de ka twe ho kura firi ho na mu wani nya din na hwe ma sese on se be mai wa be yisu asa fa usika ade o phones ade ye course afre ma foforo kwa uni be ma se nana ya ukrom ni nana ya we ne wa ni krom ni ambi wa su krom ni yo enti ma me serew menka se nware biem ba se obefa biem am wani na ho eni sanse munu we se biem enne wo fa sika ma bema aba ma lady yentifia na maya ibi bema fra fidie so se wa hwe nursing training asifia ma ya ton dana ma beba de kwa abrochiri se wona na makrofo akate ana wo kope no wada enti meserew maame enye sa papa ni biem enu kire se wunye ni papa be sa de we de menye biem na malady na na do na me kana se malady ankasi station yenye be ko ho akobisa na se eye kajetia udru ezu no side o ba bia eme tonton togo fontari hono mo ankasi station malady dru ba bia emema ni bi sebi asisie ene apobo krono ene pesami kumnya yom se yade malady sebi wanya bibia mo asia ege nya mo no krono mami be kanu krepa mpra woni abrante twe wo hede nya hwia firim oba kra wudi meti de ka feeling de fa ho be aka vade ho epo ato yi okotu nsu agum no wa wudi de twitwi bi atwitwi ni padua na woda ba bi ade tia ho na wo sere no ina mu a wa bless sei na wa bam sei boy so enti malady bi ankasa dwama ade malady mesre on feska ni ni o wodi tese wodi akwa oba foforo wodi ahwe oba foforo malady so nkwade ye kan kaka ne nkura no adwembo ni woni tirim enti malady ye de ye be ka kire no so so wo ma emra wo man mu eti kwan bi ye be kire maami ya ma obefa so agi ni sika bi ye be fa so a kire na ma na agi ni sika sebo ko twa ni dua no anya atwa ni pieto nka ho si ye be ware na so wa me anware se wo yiri wa akira se bi mi sika no me fon so abedi wo de me nya ma wo mfa malady asisie wo nipa ni bi abrabom dodo eti sebi tete won se na na wo hono mo a malady on say ye wa kura so obeka so obi awu no na nipa no wanyine ho na wanyini eno kura na furu no hunu bi ene bonni aye nipa say yade eti nipa wu na ewu hwade a hoye hwade na nado edi down so na nado hwankwase asema hodi eti akase stage chi trotro ekwa nkase ekwa mamponteni ade onkwase ade a hoye oyiri so tifie sabi anka oba sabi na adwiri mu do ana ka se mo ebeto na nimu a ma menya abotre me ni mikuru be kasa na de obi ano maka kire o ka teze obondua na owu a mfa ho malady be de ofa ho o ba ya de adwiri bi ahye ni tirize kopa de fa bra fie eti onu de obenya de kofie na hia enye wo be ma no wasem de ono obadwene ho eti na nado yesrew driver ni bia wo tie ana wo mu nim na nado ya wo twika de ko eye ankase ya wo tema mponten moma ni ntie mo nka kire no se na sam ne nam na ho apazo de sei eya ye hu ni jaso den o mra no meyi ne ho ano na on fa awura ni sikama no etita se awurai ekogina ba bi no bi tunefo so o moni dua pe malady obewu one time
obewu one time ana kronfo bia so wu ne nsa no ade we e krono se wo di sika dia ya ade na fe wawie fabrem na mfama maledi ya sisie ne krono etina na de ye ka che maledi ye be frɛ no se still one fa ye frɛ ye de me come ponte legal aid na ye nko samana na do na o metire de ntia wagye wo babasia ye ni kuna wuo na ono so enam odonti odan sika na ma wo no na ogongo tire mu ho ultimate transit en fa shet mu kon me driver ni na wo de ka ye frɛ wa wumfi we be ka bia na ututu shada na dan ya de bi be bɔ no na dua be nya no no ɛda no be hunu wiase wo a wo ti sa bia wo ti ya wiei se wo ye sa sisifo no bia twe wo firi sa ne ma ne ho twe wo firi sa ne ma na do malady ya sori e mema ma mi ya kwa akoye illegal complain ye konkofa no me da sipi malady we ye fa protocol kwa nka station won kwache no tietietia mate malady yonkwa omanso 05549319310548931991 ombebo me he 05549319310548931931. Hello. Hello. Hello, Mpacho Yentio. Hello. Hello, Yatunka. Hello. Hello, Ajama. Hello. Hello, mommy. Pacho Yentunka, why? Kasa. Mr. Michiawa, ya jemoso mami de no so me ay me ya na de me ya ne so bra ne sign driver ni na ne ho sign no de akosign for da ku bo za ka kure ni na nkofo akwa nso na ya asempa na play kan ya nkafra na police nkofa no ai wode ne ho sign no de akosign krofo ne ho sign no de akosign nkofo no akoku na driver ni kura jo ni se ya ankasi station na na do wode ka si wa mamu nkofo o na san yedi na chiche kure yi enyasem kitwa mali ya kwa yedi agu ni ko mu enyasem kitwa no afene san kusan obi hello yes hello 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 Mpacho Yentio. Good afternoon. Afternoon. Oh, me Pacho free Sompa FM. Yo. Oh, me Pacho I'm Ukrainian meaning na na do wanyeni ye kura because of basic idea and you can say within this house but Mr. Mbese me can say yeah sometimes the difference here but my nya butre and you say ono oba no na ka odi ta be mani ni sika anka no anka no say be kan say nti bibia ni a me kan say ya butre nti odi na wo kan nti enso ya be kan say obe kurafo ani menum nyonko be ma gini sika de onso obe keka no bra kopeta kura de obe bi tra na me de yanwene yo hello 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 Pacho Yentio. hello hello da ma he yeah na Pacho erade adumo Yentio. Yo akufado wanya ni ye kofede sebi ono me pa na betina na ontumi ne netina itani bi bia beti usema o so fema no we senyame ambe mo ape na ordination so akosa ikofu bebre asebe di bebre esi na no ni na fi be yi o ai bebre firi ne ma bi sei ni aboni dua no de ne san abesam no me no fi ne eti mama ya me shira pa na oduma ya ena why me se papa me da se pa Sompa FM. hello Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho Yentio. Yeah, that's right. Yo. Yeah, that. I can't make any
Media ban the Pacho where Jenny, I need your man. Brackets who are dear. Also a gonjani. Gonjani. Annie. But your dear water, I would tell you no. I need your man. A dear anyhow. I put ya, but the girl was here. Oh, there, the Indian mechanic. Oh, there, the Titano. Yeah, not a ya. That Bema would or now pocket to be 6,000. Or Balcona for. I was shank collide me. Private Johnson, so on or Barnes to the BM and why did you wait or show me? And you know, what I bet you. Bema would have been. What's the money? Driver from penny for no station and said the two woman. No more friend. Every crumb to Susubi or how to be near an Adian Famano. Ubra kiss, who couldn't tell no cafe, that's can famana, can't find money da, mebois. Also, one wife, you're so proud of your man. Also, one wife, you're so proud of your man. Once I was three. Go couldn't tiase, and no cast says can famana, can't find money da, a man mini musuban. Once a woman, I have proper done. Hello. 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 Hello, Inini. Yeah, Joe, Yentio. I need Papa Bina away. Radiadum, Janice, yes, so you are doing. I bet you only do come keke and not. Hello. Oh, money, young come keke. Ah, Brackis, money, do you? What young? Yo, yeah, that's it. So I can't chill. Hello. We've been asking to connect me. What connect? Why? Hello. Hello. Yeah. In fact. Hello. Hello. Young Quay, Casa. Yeah, but good afternoon. Afternoon. Better for me. Maybe. Kwakumenu because free Azim. Axim, yo, Yenti. Bachani. Now, the mechanic say, yeah, man, yaban, sometimes, Yana, they should show you. Yo. Because Ben man would say, as soon as this Yana would say, as soon as this 5,000 into the same bravo. If you this year, when they are papa be a amount. But the way you come from what's your adage, I say, what's the BBR. Okay. The reckon say, on front of bonnet channel. Now, you may manage to get channel, and so you share a future and free. It was a nona a big wire darting. Latin darting. Young Swede as a pa, Chiaxim phone. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pacho and you. The Pacho. Blano Catafrica, I am Wapa. Oh, Mencasam Pacho. I am Wa, who be watching a customer, which you want or balance and leave the pretty one Catacata. Yeah, by the idea, the cabana. Where the fashion now, and can say Yedians, we are nodding. And so I didn't be a while out, Jenny. So, Berkuna for Washam Colanum Babesia teammates. Now, Bema will show us in Kuruin. One some amene wakoma penti agini fumi enu kura ne nsam agini sika me fu kura no male de anyewu adai eye na batire gu no cha bisa ne se ka ne ku a ko de ba ma no so antimi anya no da bi ontimi anya fa ma no wan was when my all se kwakuo na wo achimoda public park no ya nkura na adri na no public park no hello. Hello, Mena Adazoa. Kwajo ya huwa. Where they do, I corporate they do. Kwajo, ubro nyadia wa mi ho, mema mo de asende why? Mate, ikanya nkopon hira wo. Kevin ya wada kai me na ji kwajo ya huwa. Fa number na send man why? Me pek akra man no. Yo, Mena Adazoa, eyi, memmo woni wa beja fu adaso. No kre, se yankopon enyi mu amanya ne a.
and can you move in one? You need to know someone and can you or come up for. If we say, we said, yeah, air course or my gun and Sierra, no Ukrainian. So who will be there at some tongue who bet me a kawasam? Then we need there at some tongue, please for no crown. Almost a marathon at some tongue, or Monchano Crampono. Obi a would know about on that castle, what some air there cried the US in China. Namodia Yamoye, what a boy, Yania and Yenny, and I answer it me or come up for one bra. Obi did and send the AD and some no and an aqua. Namadia Cacramacano, Abafa Abaramanoa, ready 15 years, sir. Mammy the Eddie and San Ashano. No, air walk Abrabo, 1 year, my memory friend. More friend than say no cry, not saying no cry. One facor, no Ukrainian. Mammy no onion in pub 1 4. Then yet, we ain't gonna air course my lady. Air course my gun, papa, and my canal said, we and away to me dinner how, Abadime or Antimonshire, Namon, Lady Diana than Aqua, Yankopon Chiramopi. Abraham Power downstore dinosaur, Namia Dumo. They said the Akaka crab. No much heavy. No much heavy. The Yamias. It's honorable Brakukusi. Or Yejuma. MC, Yabona Basso. Pa. On in a Juma phone, or Moncoso Amuama or Da. In Tumpon, and the name. Sapper. And Ubia or Buamo da Peja. The MP, Siaqua. Or also a Chiana, maybe will be a woman come. No me back or down in Tumpon. Na yensu yedim rankrate ne kwaso an yesi nkwano ye da etano so esabino kwasem. Hello ani me chao maje usu ebru e wi aboko de adumo ani me ka fa pa pala no ho yo em previous time maybe certain benua maybe on kwastia popa seven previous one eno an waka akola woni akola ke no hi ni wo ya akola stay akwani so ni nyansin na akola waye wasa akola na brabo 5 years 15 years operate one na ho so are ho krampo ni me cheme ma ni ma sin dream akola ke toa ba ma akola yi wa start an life but you dey me sere mo wa aka na me sere wa ya dase na barikisu so onye barikisu ne ku na ka ton festival man kwa ton fama nya na me gusa na wantimi anya no ka fama no onye de bia bo ayi Kevin din de pese wo Kevin na ko pon sha ku nyina Kevin Rastaman yo om so mo pese hu o wa MC de pese wo Kevin na mi sha no pa onye IDG mu nyina na ko pon sha mu nyina baba yo yeah that's it. Hello Pacho you. Afternoon, my lady. Afternoon, I am. Now where? Radia do one mobo. And then I'm asked the radio beman and my lady Joy and the Jenny Nucleus. Why not the Kuran and the yellow so they want to know when you want someone phone you are winning young. She can now declare for 10 million on the Chiabrosa. Into no one now. No one and found a cacra, a becano. The my lady, me Bimbla was so poor Bowale. Yes, for flat hands or flavor of more life. I did the movie. Who blabbing? The piano flaming was saying, but only by all kind of say, I'm in full anything to say anything, a flat fan, my catcher. Who blabbing or poor Bowale? Maybe I can let me from my life, my friend number about the best screen of them. The previous was more like movie and some important getting. Yo, Yate. Hello. Hello. I jump at you into you. Good afternoon, madam. Afternoon. Na puma. Radio Memobo. Eh, Mammy can't show. Get nothing more ever 2 money more. A member needs to know more than a Yansan more than yo. Yansan. I almost got my dress. You bless the war seeing you Kohame fan with me, or boy. What was it? Banner or another cousin, or would be new or found. I am with no money. You winning anyway in your face. Yeah, that's a part. Key now, so baby. Hello. Hello. About paying to you. Good afternoon.
Sompa Now we say, the man in the Kana, which you know, this can hear there, or bear could can one day. Just say, but phone my boy, I fool. Hello. Hello, I'm patching you. Hello. Yeah. Yentio. I'm patching the program. Oh, so. Patcho. It's Semwa, Apolana Temno. No more pretty fonty. Yate. No, I'm Chimamino. Yate. I wear a criminal case, Yampo. I, Mumma, pretty fonty, Mamino. You said Apolano, or say Apolano. But the Apollo to be one. And yet, because ya no wakasa na so ne ye bekasa wo baabi ugina yi ya fra wa wadu phone kinwa mama maliku so ati mama maliku so eso to be na ma akola no ewo ma sisane so a wodo sisane a wodo akan ni fremo na ma no eyi da ho eyi da fu na be ma no eye se de ni se de opra ko ombu ni je ku simple ogun so no owu a ni ma me no ni ma abujaburi ni na ya we say o de de ni ka ina mo tutu wa ni ogun je se yi na adenya akola na abujaburi ko na ni nka mo bo ni ko do de ni ka ni na mu ni ba so a o ne no ba ni se ba o ne awu ni o ti ni ba nti okay o le ka ti na mfa no e ba mo so wo a that is that e ta wo so you so wo ni e ni o bu ko fia ba be se part no be bo ska no ti no wa chi Omo ti ye na wo ti ye na wo ti ye ntia yo de. Na addiction of that. Na wo di o ne man de ko da kom. Ma me da so ba. Ya me so go we pa o da ba no. So ne ti ye ko ne de tu do we pa ma. Tam bia na ko be so pa. Tu do yo da ba no. Ya da se confession no. Ya da se pa. Na brampa ye sole. Yo maledi. On try sadi ni bi. Ne bia se anka wo dan a. O se kwan ne tene. Unu ya ba na takrade wo na ni ko awu agya ne kola nu. Enu bi abu kasi anka ba be gina fo so abekasa. Dabi nka wo make kasa. Ba no so na odi be ma ni si. Maledi eya. Eya mama nyesa. Sa. Maledi hwe ye kan wo abrantie bi ana wo obi de wo ka wo so wo meka. Wo de wa wasem. Enti awura yi ti wo nwene sebe te bia wo wo mu akrache ne na afasa akwa yi se senko oba na on ne di be ma ni sika. Kase mu nke bek tie hwene dabi male de onim de no okeka ana college ni bia me na hunu se next time on free kasa fidie so a on fa nyansa ento on kasa se ni nua ni ana na yiri ni a ana obi asisi na nka onyina won keka sa ansesem no ye besre fi ne ko o free fidie so a hunu nyansa sem a wo ba beka sa na nuru akwase ampa ni ba ko beka akwase asem no ko so ho ana wezu so frɛ na kan dia rechichi sem ne ntoma mi akoma so a senko no so ne di be ma ne sika ne se ono sa subanfo no wom so antwe yo no so a ono so bewu se wo so wo sa suban wo bewu enti maladi yemfansi nyame bo wa china ebeto aso America memu ni wanto no ote yenka o sandi ska ba ye sandi no command o use ye bibia kama ne ho ato no watene nipa odi omu fi America aba no enya asem ketwa it is all yare na oti enka misro bo modern fi number national bra oba ho beto enye kumase nkuni ye wo ye enkran suso ye wo achimota echi ho alaji number out be free 0500 444422 na waba de hawo bia no oba ebeko say ye esichire yare wadwo nso ama oso ate onaye titriti usaye titriti mpabom pushe wa efrita unhu anase ura unhu du ba bi kura no onamu ayeti se foam obi ba o se menamu na te se nia metete afufuo mu se sana uhu a bomoden so beba principal na opa bibia be kama number ni 055 333 9915 Kevin ready ya dance no obetimi abo ba ko mienu bi amaye efse ya na yenko kasasa obi ho a wase o ansemi de dodo ba se uti free omu aba no ensemu a ma hu se asem no kre ene ye ka no
afena no wanante bra ma bre wi asia me wona ma reason kwala we abedu sabre ya omo ma me di afenkubo akofa yare a wabewu du kwame akwa emeyi say ye ne ma me yi nyina no onyem me asam foforo ti ye ne ma me yi na no onyem na omo enti abusua Prince Emmanuel yare how bia oba oho ebeto say eye hypertension BP ena hawo oba oho beto say ye ulcer no criminal ulcer hankofo ye papa ulcer hankofo say wo ulcer bomodin bra eruba bia unza okuku ya yeten aduanu dia enyam wo fra ye kutu na wo yimframa na okesu na efeje na obo pese ofie nso ntumi mfe oba Prince man nyina ebefi ho mmempemu na wiwo obi timika se mitimi da me nai atwime na nyane me ato ansa anadwo no nu sa de na bra Prince Emmanuel obi oso oda wa sorry na ni ate sebe ya obesi form so na ya bo achibidin ne nai jiso atwetwemu ne nsa twetwetwe no ho ni ade ansa Mr. Obomode so beba Prince Emmanuel oba bibia ebe kama ya wi ha obi a no nya de du Prince Emmanuel nko ade a enia ho ebe to obi mu eba omuti wheelchair mu na ye pie on na nsa pe no ma sorry ebi mu eba chese wa wawie kura nsa na so na nsa pe no ma sorry eniema ekos wo Prince Emmanuel ho nya asem kitwa nti bomode so beba wafu na hono kidney no enya adwuma ya wa bruchefo bebre a mu kidney problems o mdi aba nyankopɔ adom ya solve am mu Ghana house bebre sa kidney problem na wo food na ho na se atatai ya do to dialysis so anye ya ba Prince Emmanuel bibia be ye fise ye ni menuane nura de ma wa bury per kidney no say hepatitis na ye o and also no oba bibia be kama eti ya number ye 055 333 9915 and cry 0500444422 takrade so yo apramdo also so number is 0209 942066 enti bomode fa yare ne bra na nsi enya akoda ketua bi emfie be dumi no akoda wadi diama ne cholesterol enti kakakra bi awrade nko a enka akoda ne efrimu na nsa ne agena to hospital ne yi no na nsa ne agena to hospital ne yi no ne de oxygen sinu so ensem bebre enti obi tie ye nse ye kasese ya na obo ma mane odne baaye no pa akoda no ye usa cholesterol na ha na ma kakra bi na ne mframa esa na ya ne kobono mframa ya sesa na didie ma ne no akoda no ho ato no kra enti Prince Emmanuel de odi asem adanse de bocho misa kare oyahu ebi hu adwuma ama na afi wabo ma etefo etiebi abrochefo enso betumi afa number WhatsApp was 055 333 9915 obetumi asend WhatsApp message obetumi aye audio message no asend na afi yahwe na bibia se money aye awrabi fi Germany bae na ono ne case ni de na ehu kra chese no so ye adwuma chemical factory bi na chemicals no wura ni mu ama te bia na ehu usori mu anan hu hwenu hwane no hu nyi na hwenu hwane afi wa hu chese situation na ye Germany doctors are very good doctors now so mu anso obaga no mu said they train the senate bi obewu and oba Ghana ye ho Prince Emmanuel nyankopa adom ye niema papa white powder ni ye juices ni ye linses ni ye sisis ni ye nura hodoi ya de mama mi ya kakra mama no huto no kra osa ko Germany wo mu fia broche ba se mu bewu bebre ya ohini baako anozo no America no ankese kra no medical officer wo ho onya prostate onya diabetes afei hypertension and o say obewu abroche ho de obeba fe so yo hini mu a onwu obi krom and oba ofi America ho ba oti wheelchair mu ontumi nante makura no and obesi kotuka and obesi kumase ha oba no oti yenka no oba no pumakura wheelchair sa kakra obia na obewu no ne ho tono ama na nei eda so ti ase
enya sem kitua na oba no oti wheelchair mu na enne emfu a wo ye ni nwuma wo ye no umu ebe onwa eti principal no de se obo ade time or the mouse so business as sunya so nku ade na oba ohobeto eti se de oba ohobeto eti bo modern so be ba ye okuma setafo ye ben okes ofu tafo pankro no trotro no we se okes junction ka che mate ni se ukọ ubesi okes junction usi wa na fe wobisa se ope Dr. Mehin Hamasue yakoda krado beba and as a Prince Emmanuel and a hospital no a omudi aduane eye aduro no bi so bi a obekiro it is a yare bia agigi wache in fact wo mo e ba ye ho no enyina ye mia wo mo machina che wakwa we America hobaye obaye ne bre Prince Emmanuel kakra nyankupo adom ne ho atono a osan ko na America or ne ho atono fu yon nko nurse ni bi so edi mami bia onzo no mama no bosumi nsia free Philadelphia ebaye anzo so obaye kakra mami no enfie be se dunu kopim aduonu ni mami e man bosumi nsia no odaso tiase enne ewo apatrapa kumase ha eti abusua se yare bia ha wono se onya du Prince Emmanuel nko ade a na se ebra onyankopɔ de ma se dinu so ya obe sorry enti misel se sichire yade o kidney o liver o se ukoto dwe usisi yade ben yade no se odi nko ade a o de odu Prince Emmanuel a oho ebeto enema ekoso ho enwanwa papa bi na oboase o se ne ba ebo wa busumi nsia eni ba bia wa fana nko eni extra bia wo mo anye enti extra hudo afi kra de chenom susu se bia obo ensamawa enti school okokra na school for pedifon percent o me school mo no fa mesa nkwara o ti yenka o de abofra no bae obaye no ni nanu ni nansa white powder ni juice ni oyo sinni ma ho rede man no rabasa etuko chese ye papa no ngongongongongo se ehin no nchini fa akoda no nkoye se onti mi se obo modern so beba owura bi wo free be kwai ono so ni nuaba no otema onya kidney problem wo huru na furu nyina hohuru ye ni nasi nyina tata akoda ontumi nyihome kra enso mu de ne ebaye ye manu lua pepa eko enti odofo wutie mi se ye yare nko ade amesro entwentwe wo nase na fo ye number no ne bra oba oho beto me sese emfia onyankopɔ de ma o se bedina asase su senso nko ade a na yare na ba Prince Manuela se ne ti bia o beto o mo nya stroke a o mtiti wheelchair mu a ye pie mu ba o ye mo mu no ni adade o betia dakro obehwe no ona obey obakra hu no se nipa sumesi mi za oba kosa afi obeba bio no no afefe kama aniti yade bi ena etete wada so ache wachini woda dem ya brew wodi pe adunfo bi no mu famra yade oba ohu beto se ne etie no enti Prince Emmanuel ene ene mo ekasa no ya branch ba ko Tema community 5 udru ha eno so bibia ohwe bia o sabe katakra de 0209 942066 na waba white powder no abusuafo enkonya eyiye no ehu na enwonwa eniema white powder ne ye no ehu na enwonwa eburu adwene ene ntiase so ye juice bi wo ho a juice no so abusuafo chese Prince Manuel ne ma de ye nyi bi enjadi juice no vegetables ahuru bebre ene edi afa afidie mu ne atwem nsuo ene edi agutuo mu na sa onom ba ko a eye ohu adwuma te sene a mami bi a no senke ekọ no operation juice no eye no operation no ya nyanko no operation no enti ya number no 055 333 9915 yewo otafo ochina bo modern se obeba oba ohubeto nana ya ene Mrs. Champon ene owura brampa ya ni amamu white powder ni bi enim se na otwe se ne mo so mo de mo dance be se ne IDJ ede na dance e ba ene se ne a soft mami enso so de ne ti apan erade onhira